Amahubo 147 uverse 3 uthi yena inkosi iyapholisa inhliziyo zabadabukileyo ibophe amanxeba abo. uNkulunkulu uyasifundisa uyasiqinisa ukunanzelela ukubana uyasilalela okusikhathazayo uyasisondeza phansi kwakhe. Thina kumele sisukume siye kuye ngomthandazo. Umthandazo ngalezi zikhathi zokucina uqakathekile. Umthandazo ngalezi zikhathi zokucina kumele kube yinto esiphilayo, kumele kube yinto esiphefumulayo ngoba esibhekane lakho kuyasenza sidinge amandla kuThixo. Okwesibili, umthandazo uyasithungamela ukubana sivume izono zethu, sizinikele, sizehlise kuThixo ngoba sibudinga ubudlelwano phakathi kwethu loNkulunkulu. uMatewu uyaveza ukuzehlisa okupheleleyo okumqoka esikufunda kuJesu ensimini yaseGetsemane. Ubusuku uJesu eza kuyabethelwa. Ungafunda kuMatewu 26 uverse 39. Usivezela ubuhlungu lobunzima uJesu abhekana labo nxa ephakathi kohambo lokuya eGolgotha. The anguish as he faces the horror of the cross. Kwakukukhulu kangaka, kwakuphakeme kangaka okokuthi uJesu wananzelela ukuthi eyedwa akulanto ayengayenza, wayengasoze enze lutho. Amazwi akhe ngitsho la namhlanje alokhe esiba lomutsho omkhulu lathi nxa silifunda iBhayibheli ezimpilweni zethu. Uthi yena, Baba, uba kungenzeka kakudlule kimi inkezo, kodwa kungabi njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Ngomthandazo uJesu awenzayo esekhangele isiphambano, esesizwa ubuhlungu ngenxa yezono ayesezithwele ezingezethu yena ngoba wayengazangone, akuzange kutholakale sono kuye. Umthandazo uqakathekile. Kambe kuyini okusemahlombe akho namhlanje? Kuyini okukukhathazayo okuze kukuqede amandla? Khuleka. Yana kuNkulunkulu ongubaba wethu osezulwini. Uyezwa, uyalalela. Sifundile laphana izihlabelelo 147 uthi uNkosi uNkulunkulu uyapholisa inhliziyo ezidabukileyo. Kuyikuthi sihambe kuye samtshela okusikhathazayo, okunzima, okusehlulayo, konke sakunikela kuye uNkulunkulu. uJesu uthi, Baba, kungabi intando yami kodwa akube intando yakho. Nxa kuvuma uNkulunkulu udlulisa. Kumele nxa sesihlanganele lenhlupho ezinjalo sivume ukuthi uThixo asinike ngitsho amandla ngoba kwesinye isikhathi kuyenzakala izinto eziwesi. Uthi ugulelwa ukhuleke ucele ukubana umuntu asile, umntanakho asile, umkakho asile, umzali wakho asile. Kodwa ngoba uThixo eBhayibhelini usitshelile ukubana sisesengapha kwelanga sizakufa, sizakufelwa. Asiceleni sikhuleke, umthandazo ukhona ngalezi zikhathi zokucina ukuze uThixo asinika amandla phakathi kwezinto esidlula kizo ezinzima. Ibuyile iCovid, silahlekelwe, silimele, ngitsho la ngendlela obese kukhalwa ngayo, bese singasahlanganeli, umuntu afelwa akhale yedwa. Abanengi silimele, siyawadinga amandla, siyakudinga ukubana selatshwe. Asiyeni kuNkulunkulu ngomthandazo. Ngalezi zikhathi uThixo uthi yena kasize kuye. Sivume iziphambeko, asikhuleke simtshele uThixo amaphutha ethu. uDavida wakunanzelela ukuthi akula ndawo angaya khona ukubana ancenge acele. Ngomthandazo wakhe uzihlabelelo 139 uverse 23 vula iBhayibheli lami. Ngibala uDavida ethi kuThixo, ngihlola uNkulunkulu, uyazi inhliziyo yami, ngilinga uyazi wena imicabango yami. Wayenanzelela ukuthi yedwa kulanto angayenza. uNkulunkulu owazi konke nguye kuphela ongasincedisa ukubana asiphathise. Uverse 24 kaZihlabelelo 139 abesesithena yena ubone ukuba ikhona indlela embi kimi yini. Ungihole endleleni engapheliyo.
siyadinga ukuthi sivume izono zethu, sizinikele kuNkulunkulu ngamunye ngamunye, simncenge ukuthi uNkulunkulu asitshengise nxa kukhona okungenza ukubana ubudlelwano bethu laye busikhiphe entandweni yakhe. Asimncenge uThixo, nguye kuphela ngenxa yokubana siza kuye sikhuleka sincenga kuye, uNkulunkulu uza kusithungamela. Umthandazo owesithathu uyavumela ukubana amacebo kaNkulunkulu acace ezimpilweni zethu, ukwenzela ukuthi lanxa sisukuma sisenza konke singakwenza, uThixo abe sekhulumile lathi sezwa. Kulesinye isikhathi uSamuel wamenyezwa esesengumfana omncane. uNkulunkulu uyamemeza ebusuku, uSamuel ugijima ecabanga ukubana umpriest uEli ngiyomemezile ngoba nguye umuntu omdala emazi, nguye ayefunda ngaphansi kwakhe. Uyagijima uyavuka ukubana ngilapha. Umpriest uEli uyananzelela ukuthi ngemva kokumenyezwa okwesikhathi esithize ukubana kuthi uNkulunkulu ufuna ukukhuluma lomntanakhe uSamuel. uEli uthi ngesikhathi uSamuel sekuvukile futhi okwesibili okwesithathu uthi yena, khathesi ungezwa ilizwi likumemeza lisithi Samuel, Samuel. Phendula uthi, ngilapha Nkosi ngithume. uEli wananzelela ukubana uNkulunkulu sefuna kusebenzisa umfana omncane uSamuel. Ngenxa yokubana uThixo nxa ebiza ngala ndaba ukuthi umncane omdala usukhulile, usungubaba omkhulu, usungugogo. Lawe lapho khona gogo, uThixo ulokhe lamacebo amahle ngawe. uThixo lokho efuna ukukusebenzisa ubana ube yindonsela okutshengisa abanengi uthando lakhe lomusa wakhe. Nxa sifunda kubhuku lika Joshuwa uchapter 5, ngizadobha amavesi amalutshwane, uverse 13 lo14 lo15. Sihlangana loJoshua ethungamela abantwana bakaNkulunkulu lapha sebefikile eJericho. Uyadinga uncedo lukaThixo. uJoshua njengomthungameli wakwazi ukuthi angaze akathungamele engazange ayebuza kuNkulunkulu ngoba uThixo elamacebo amahle ngathi. uJoshua uyahamba, kuthiwa kuverse 13, wakhangela wabona umuntu emi phambi kwakhe ephethe umhedla wakhe. uJoshua waya kuye wathi, ungakithi yini kumbe ungasezitheni zethu? Ngenxa yokubana wayekwazi ukuthi kuyaliwa, kwakumele aqale abe le-assurance. uThixo wamnika isibindi ngoba uJoshua wayekhulumisana loThixo ebuza kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu ngiyangaphi, ngibasa ngapha abantu abakho ngenzeni. Impendulo eyavela kulo umuntu wabona nguJoshua uthi yena, hatshi, kodwa ngizile ukuba yinduna yethempeli yenkosi. uJoshua wathi mbo ngobuso bakhe phansi, wakhuleka esithi kuye, inkosi yami ithi inceku yayo kayenzeni na? uJoshua uyakwazi ukuthi zonke izinto zibuzwa kuNkulunkulu, futhi nxa uThixo sezivezile uJoshua kathi ukuthi now I can. Uyazehlisa, uyawa phansi ngoba nxa sikhuleka siguqa kuThixo. Ngenxa yokubana siyakwazi ukuthi asilawa amandla singeza ke sinqobe. Uverse 15 nxa sibala kuchapter 5 kaJoshua uthi yena, induna yempi yenkosi yathi kuye, khumula amanyathelo akho enyaweni zakho ngoba indawo omikiyo ingcwele. uJoshua wenza njalo. uJoshua uyalalela njalo uyazwisisa azi ubukhona bukaThixo. Kambe namhlanje mina lawe nxa silalele uThixo ekhuluma lathi, nxa uThixo sinika imiyalo yakhe eBhayibhelini, nxa uNkulunkulu ekhuluma lathi sithi sekele ezinye izinto, sisuke lapho thina sisuke sagijima sayakhona sibone ngani singathola uncedo. uThixo uthi wozani, khipha, susa lokho suhambe wazidingela khona. Imbodlela yakho usugijimele waya enyangeni, usuhambile wathenga wabophela amalembu. uNkulunkulu uthi
khipha, susa, ngoba konke khonokho osukubambile mina ngazake ngingene njengoThixo ngisebenze lawe ngoba kungcolile, kuzakwenza ukuthi wena ubone ngani ngenxa yembodlela yakho ibambileyo, ngenxa yakho konke osuhambe wazidingela khona, ngenxa yamambodlela owafihlileyo ozahamba uye wachayelela ubone ngani kukhona okuzakwenzakala kumbe okuzasuka. uThixo uthi khipha, ngoba mina konke okwami ngikwenzayo kungcwele. Kuthiwa khipha amanyathelo enyaweni zakho ngoba indawo mikiyo ingcwele. uThixo ufuna ukukhuluma lawe ungaphathanga lutho. uThixo ufuna ukukhuluma lawe unjalo uzidele, umncenge, ucele kuye, uvume iziphambeko zakho ngoba ukhuluma loThixo ongcwele. Namhlanje siyawudinga umthandazo. Nxa sidinga umthandazo siyadinga ukubana sizwe icebo likaThixo, sikhiphe awethu amacebo, sikhiphe ekwethu ukuzithemba, sikhiphe ethu imizamo, sithembe uThixo kuphela. uJoshua 6 nxa siqhubeka siya phambili ngoba baphakathi kwempi udinga imizamo lamacebo ukuthi azi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukubana abantu bakhe banqobe ngayiphi indlela, banqobe njani, bawathole njani amandla phakathi kwawona lo msebenzi. uNkulunkulu uthena kuJoshua 6 verse 4, abapristi abayisikhombisa bazaphatha impondo zenqama eziyisikhombisa bahambe phambi komtshokotsho wesivumelwano, kuthi ngosuku lwesikhombisa liwubhode umuzi kasikhombisa abapristi bekhalisa impondo. Abanengi nxa sikhuluma ngempi sazi imbhobho, sazi amakhathusha, sazi amahawu, sazi imkhonto, yikho sikwazi ukubana yizikhali zempi. Kodwa uThixo uthena ngempondo, khalisani impondo. Abesesithi kuverse 5, lapho bekhalisa kakhulu impondo zenqama, lingawezwa amazwi azo, abantu kabamemeze kakhulu, umduli womuzi uzadilikela phansi, abantu bangene, ilola lo aqonde phambili. Kuphela yikho bakumele bakudinge. uNkulunkulu uthi ngokumemeza, ngokuhlaba umkhosi, ngokukhalisa uphondo, umuzi waseJerikho wadilika, umkhulu uvikelekile, wakhiwe kuhle. Kodwa ngenxa yokuthi uJoshua ulalela icebo likaNkulunkulu, imduli yaseJerikho yadilika, yawela phansi. Kuthiwa nxa sokunjalo wonke umuntu angene, ahambe, aye phambili, angenzi lutho, angadingi isikhala, angadingi ilitshe, angadobhi ilitshe, ngoba uThixo wayesebanqobele, ngoba uThixo wayehamba phambi kwabo, ngoba uJoshua njengomthungameli walalela. Yiphi eyakho imduli ofuna ukubana uyinqoba? Hamba kuNkulunkulu umlalele, hamba kuNkulunkulu umtshele, hamba kuNkulunkulu umbikele, uThixo uzakudilizela imduli. Abantwana bayasikhathaza. Abanengi sihlezi phakathi kwezimuli kulokuhlukuluzeka okwenhlobonhlobo. Abanengi imizimba ibuhlungu, siyagulelwa. Abanengi sikhala ukusa kwamalanga, silahlekelwa izihlobo ngabantwana ngendlela ezingazwisisekiyo. Imduli yonke yona leyo. Asiye kuNkulunkulu, uthi khalisa uphondo, hlabelela ingoma, khuleka, memeza, uNkulunkulu uzakudilizela imduli ngegama likaJesu. Kambe wena wawungamukela yini? Mbe wawungawumekela njani umlayezo uJoshua ayewutshelwa nguNkulunkulu? Kodwa ngenxa ukuthi uJoshua wayelobudlelwano loThixo, esele experience, esekwazi ukuthi uNkulunkulu usebenza ngaziphi izindlela, uJoshua wenza njengoba etsheliwe. Lawe namhlanje ngiyakukhuthaza mhlobo wami ukubana imduli yakho yonke izadilika ngoba usumtshelile uNkulunkulu, ngoba usukhalile kuNkulunkulu, ngoba usulalele wezwa ukubana uNkulunkulu uthini. Uthi memeza, khuleka, uNkulunkulu uzakwenzela okuyisimanga. Nxa sisiya phambili sesikhangela ukubana siphethe indaba yethu yokunanzelela umthandazo ngalezi izikhathi zokucina, kuyini okudinga ukubana sikunanzelele ngaso sonke isikhathi? Nxa sikhangela impilo kaJesu,
uJesu ukhuleka ngokuzimisela, uJesu ukhuleka ngomdladla omkhulu, uJesu ukhuleka aphakamisele inhliziyo yakhe kuyiso sezulwini ngoba ekwazi ukuthi ngaphandle kukaNkulunkulu akukho okunye okwakungenzakala. Asikhangele ku Luka 3 verse 21. uJesu ebhabhathizwa ukhangela phezulu uyamemeza, izulu liyavuleka, umthandazo wokuzimisela uvula izulu. Khala kuThixo mhlobo wami, tshela uThixo kuyini okukhathazayo, memeza, tshela kuThixo, uThixo uza kuvulela indlela, uThixo uza kuphathisa, uza kunika amandla. La nxa uhlupho luqhubeka lusiya phambili, phela kalusoze luphele. uJohane 16 verse 33, uJesu uthi manini isibindi, umhlaba sengilinqobele. La nxa singahlatshwa kasazini ukubana uJesu usinqobela. uLuka 6 verse 12, uJesu engakabiza abafundi bakhe wachitha ubusuku phakathi komthandazo. Umthandazo wokuzimisela uyathungamela nxa silama decisions okumele siwenze. uLuka 9 verse 29, uJesu uyakhazimuliswa. Ekukhazimulisweni kwakhe kulapho esibona khona ubuso bakhe buphenduka, sibona izingubo zakhe zisiba mhlophe. Umthandazo wokuzimisela wokuzinikela kuNkulunkulu uyasenza sibone inkazimulo kaThixo. Abantu kababone inkazimulo kaThixo ngobudlelwano bakho, ngokumthemba uNkulunkulu, ngomthandazo, ngamandla omthandazo ephendulwayo. Batshela abantu, give a testimony uNkulunkulu asekwenzele khona ngenxa yokubana wena uyamtshela, uyambikela. uNkulunkulu olamacebo angcono amahle ngawe lami. uJohane 17 usitshela ngomthandazo kaJesu as a high priest omkhulu, uyathandaza. Umthandazo wokuzimisela uyathinta impilo zabanye abantu. Mhlobo wami, ukhulekele abangaki, unikele abangaki kuThixo, usuzwile ama challenges inhlupho abalazo, umtshelile yini uJesu ngalabo bantu abakhulekela? uJesu kuJohane 17 uyasitshela ukubana we can pray on behalf of other people, kube khona okuzakwenzakala. Umveze uNkulunkulu, utshengise abantu ukubana uThixo ophilayo uyaphendula imthandazo. Bamele abantu bakhalele kuNkulunkulu, memeza ngoba uNkulunkulu uthembisile ukubana uzakusizwa. uMatewu 26 verse 39, ensimini yaseGetsemane kungumthandazo ukuphela wokuzimisela, lapho esethungamelwa ukubana ananzelele ukuthi konke ukunikela kuThixo. Uthi Baba, intando yakho kungabi ngeyami kodwa kube ngeyakho intando. Yikho kuphela engadlula khona. Luka 23 verse 24, uJesu elenga esiphambanweni. Impilo yokuzimisela, impilo yomthandazo iyakwenza wanelise ukubana la nxa uphakathi ebunzimeni uba lokuthula. uJesu uyalenga elokuthula, azizwe lokuthula ngoba konke wayesekugeqele kuBaba. Phakathi kwezivunguvungu, phakathi kwamagagasi, woba lakho ukuthula. uJesu sifundisile. uJesu wakhuleka ngokuzidela ngoba wayesazi ukubana akhuluma laye uyalalela. Wayekwazi futhi la ngendlela yokuzithoba, wayephuma ekuseni abe sendaweni solitude place lapha ekhuleka khona yedwa. Wayekwazi ukuqakatheka komthandazo lendlela yokuziphatha ngayo nxa uphakathi komthandazo ngoba emazi ukubana uyise unguThixo, ekwazi ukubana uyise unguNkulunkulu ngumdali. Mhlobo wami, lapho hlezi khona ulalele, siloThixo odalileyo, uThixo lamandla, usomandla, umhlengi uNkulunkulu. uJesu wayekwazi ukubana umthandazo kayisiyonto yokwenziwa nje mahlayana. Hleleka kunhlelo zakho zomthandazo isikhathi sonke, uhamba silent prayer, umthandazo wokuthula. Phakathi kwezinto zisenzekala kusemsindweni, thola ukuthula lokubika kuThixo. Ngalezi izikhathi zokucina, impilo yakho yomthandazo iyabonakala na? Ilomutsho yini? Kuyini esikudingayo na? Yikubana sivume izono, yikubana sikhumbule ukuthi uThixo usithungamela njalo izikhathi zonke. Sicele isibindi
lokukholwa okungathandabuziyo, sikhulekele ubudlelwano bethu loNkulunkulu. Mhlobo wami, namhlanje kuseni ngiyakhuleka ukubana sinanzelele ukuthi siyadinga ukuncenga ukubana uNkulunkulu asiphe umoya engcwele ezimpilweni zethu esizaphila laye, ozaba ngutitshala wethu. uJesu uthe lingakahlukane ngobani ndawonye umoya engcwele uzakuphiwa ukubana linika amandla. Siyanika amandla, siyathola amandla, siyeneliswa nguNkulunkulu ngenxa yokubana sithintana laye ngomthandazo. Siyalalela ilizwi lokuthungamela kukaNkulunkulu ngoba uJoshuwa walalela, wanqoba impi ngokumemeza ngomsindo omkhulu ngoba uThixo esebanqobele. Sizwa ilizwi likaThixo likhuluma kithi ekuseni namhlanje. Asithole ukuthula, asibe phakathi komthandazo ngoba umthandazo uyaselapha. Umthandazo ulamandla. uThixo ngalezi zikhathi zokucina phakathi kwakho konke odlula kikho, nguNkulunkulu kuphela ongasenza sanelise, nguNkulunkulu kuphela ongasenza sinqobe. Khuleka, thandaza, umemeze kuNkulunkulu, uthembisile ukubana uzasizwa. Asikhuleke. Baba othandekayo, siyabonga, hlala lathi woba lathi, siqinise, sinike ithemba elimangalisayo ezweni lakho ngalezi zikhathi zokucina. Siwuthande umthandazo, sikhuleke, sifuze uJesu. Wathandaza ekuseni kusathule kusesemnyama, wathandaza izikhathi zonke ngoba ekwazi ukubana kulamandla emthandazweni. Siyabonga, eBhayibhelini siyafunda izehlakalo eziningi. Abantu abakho abakukholiweyo bakhuleka. Lathi ngalezi sikhathi sokucina kasibe phakathi komthandazo. Siyabonga ngoba sikhuleka egameni elihle likaKristu. Amen.